umuntu wese azaruka ico yariye tiworya umuceri nguruka ibirayi agakiza tugira muri twe kaza gatanga impact z'uko turi muri twe ngize iminsi 3 nibaza kuri iki kibazo umushumba yatubwirije kubera iki turirimba tukabyina ariko impinduka zikaba nke habaye umunsi Satani aratsindwa tiyaheza Yesu mu gituro nuko arazuka urupfa rutsinze none rimwe juri buryo bwa se dore urukundo rwatumye ibyaha maze arazuka wambuze nawe agaruka zamushimirizo semeni haleluya amen tuzamura ibiganza duhimana icubahiro amen habaye umunsi Satani aratsindwa tiyaheza Yesu mu gituro nuko arazuka urupfa rutsinze none rimwe ijuru iburyo bwa se dore urukundo rwatumye apfira biyamba mumva maze hallelujah. Oh. Hallelujah. Abashoboye mu verse duhimbaza Imana. Himbazwa Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah.
twumvikane 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 ukizwa ni angre zose ndashima Imana ku ijambo ry'Imana gize iminsi 3 nibaza kuri iki kibazo umushumba yatubwirije kubera iki turirimba tukabyina ariko impinduka zikaba nke buriya umuntu wese azaruka ico yariye tiworya umuceri nguruka ibirayi agakiza tugira muri twe kaza gatanga impact z'uko turi muri twe tugiye kongera gusirimba nidushaka nditwirunde cyane hano kakurya kwinka ziri mu giprizo turebe hano twinjira naje namenya ka namaza mfite uburakari shizera nsanga izo moto yavuga neza ndasaba umuntu watariye urumva satukinganya ibintu bikomeye ariko kubera sound kamereke tuzabura mu bayumve gutangira